So, RC, Coke, Pepsi. Which among the three is your favorite cola? Coke. 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 Coca-Cola. So today, you will be blind tasting 3 of these colas and you will be telling us kung which among the 3 ang imong pinaka-paborito. Game. If ako siya i-rate from lightness to darkness, kay kani siya ang lightest. Second siya, and then this one is the darkest one. Visually, naadiri ang pinaka-darkest. This one. Nano ko'y feeling ko unsa ni siya kana, so I don't know. Kani ko, baho pa lang. Familiar na kayo. Tabang siya light. So sweet, wait lang. Okay, dili siya grabe og kanang kanang hindi makadugab na feeling. Kanang makinumdum ko, magdumig basket. So na, mo gini paliton, kitag 5 ra. So na ko idea, unsa na siya. Isog siya, and it's sweet, but it's not the soda that I drink. Kani kay, magini per me present sa mga haya, birthday. Okay, familiar yung taste. Sure ko, nadari ang RC or Pepsi. Coke. Kani, kay kuan, if tigka umog pungko-pungko, mo gini soft drinks nga naa nila. Feels like home. Joke lang. Kani, sure jud ko. Wait. Kupas naman. So kani, feel ako si RC. Kani si Coke. Kani si Pepsi. Oo ba? Sayop ko na. Coke, RC, Pepsi. RC, Pepsi, Coke. Yeah. Coke, RC, Pepsi. Sarsi, Pepsi, and Coke. Yay! Sasakto ra. So, sa may price? Ay.